สองภาษาเล่มสองบทที่ห้าหน้า17ห้องป.2ระเบียบของโรงเรียนปีกายนี้ข้อยได้เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันกับเอื้อยของข้อยเรียนอยู่ห้องป. 5ส่วนข้อยเองเรียนอยู่ห้องป. 1แต่ละมื้อพวกข้อยตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียนให้ทันเวลาเคยบอกข้อยว่าพวกเราควรปฏิบัติระเบียบของโรงเรียนให้ได้คือทุกคนต้องนุ่งเสื้อสีขาวผู้ชายต้องตัดผมสั้นนุ่งทรงสีฟ้าหรือสีดำเอาเสื้อเข้าในส่วนผู้หญิงจงผมยาวหวีและมัดให้เรียบร้อยนุ่งสินสีดำหรือสีฟ้าเอาเสื้อเข้าในอย่างเป็นระเบียบปีนี้ข้อยได้ขึ้นห้องป. 2ถึงว่าของข้อยจะบ่ได้เรียนนำข้อยก็ตามแต่ข้อยก็ยังจือคำเว้าของและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ดีคือปีผ่านมาsống ngự tập 2 bài 5 trang 17 lớp 2 nội quy của trường. Năm ngoái này tôi được học cùng trường với chị của tôi học ở lớp 5 còn bản thân tôi học ở lớp 1. Mỗi ngày chúng tôi thức dậy từ sớm để đi đến trường cho kịp. Chị từng bảo rằng chúng ta nên thực hiện nội quy của trường cho được như mọi người phải mặc áo trắng, con trai phải cắt tóc ngắn, mặc quần màu xanh hay màu đen để áo vào quần, còn con gái để tóc dài chải và buộc cho gọn gàng, mặc váy màu đen hoặc màu xanh để áo vào váy một cách có trật tự. Năm nay tôi được lên lớp 2. Mặc dù chị của tôi sẽ không được học cùng tôi đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn nhớ lời của chị và thực hiện theo nội quy của trường được tốt như năm qua.